Hello everyone, welcome to Laizon Thusim, where tribal legends comes alive. Today's story is about Koubru ghost prince who fell in love with a village girl. Years ago, on the slopes of Mount Koubru, a mother and a daughter lived by a pond, tending their small fields beneath the big shadow. One morning, the daughter basket fed itself with endless vegetable, while her mother watched with unease. From the midst of the pond emerged the Koubru ghost prince, glowing like an angel's only the girl saw. He came in the chariot of mist, offering gift to her, but later in the evening, when he opened the gifts were all worms. To protect the daughters, the mother performed rituals with offering of chicken blood, which the spirit hated and recalled the dark forces. The ghost prince swore angrily that he would return for her, his silver eyes full of sorrow and wrath before the fading into the storm. The villagers now prepared, swinging their torches through the field. The fire scattered the spirit across the cornfield. The spirit now possessed the girl, her eyes glowing pale. Until the ritual broke his grip, now the ghost left her forever. The local pastor prayed and a divine light pierced the mist. Now breaking the spirit grapes, it sets the girl free from evil spirit. The tale of the ghost prince spread and remembered as the night when faith and prayer overcome the spirit of Koubru. Thanks everyone for watching. Now I would like to give a little bit more insight of the story in our mother dialect, that is Thado Pao. Ki Pao Mama Zengin so piti ho tua Koubru te to sim hi ka video masa enjong kan sim tan avelo lai hon jong ane vevin lang Koubru te to sim hi e ho e mi te tau tin chu ting le mai lei te chu ting le na ka te de dia liang mai te ho in jong story ane so ken e ho pa wa chon sim tong bung e ti ven am hon Koubru ti loi ti za chum so moment a hoi chi chi hi jong le hi che Koubru to sim ha ko na hi thilate hi to sim hi he so ke ene ong na ji men ene wa panin tunia to sim kasai no ma amin hung chung a khole na me nu hi ka in e wangin loira gol jong hin kasai lo de hin anonymity a ka koi de hin hi chi to sim hi ai hi le kasai nom se piham ti le tu lai christian sa kho tam ta ine nung sang wa jong hi chan ge ya Koubru te thilate elo la Koubru te leng ten ei min mai ho to ki dei thai e ho ge la che hile Koubru te hin thilate hin ei min mai ho elo le na mai khat cho lo dei cha ting le hin al him ji ham te tau te ti cha lhaga wala ji a to a tu sima kan sai mang kan sem bang a cho hiti cho ei man bo ki mu thil pi ho ei pi jong ne the ei pi go jong le khup ting le ngam bom tu sim chi sa so kevin hi chalai cho ngam bom ding ha cho khup ting te mi thi kho ha chi na chon nga lei na wa chon gunat po a hin lung tol po hi jin lung tol jong cho lung mulin ta ang cho vom pi da na sai ven hi chu pi le pu te na ta san hin a hoi chi hi jong le toy sei nom pi chu pi ham te le hi chi thila pa in leng pa chon a pi na gift chu lung tol ho po ani he je ani ke tin hi jong hi tu si mau chu ina zawin hi chi za na hi chi thilate hin hi chu nga nu hi akingai pi lai hin hi ti hin chom kha zo pha na ma hung dam mo tan hung dam mo pha na hin a in su mi te le khusung mi te ni heta ben hi ti a chan dan hi chu ting le ani me nu na sei do ji en hi ti hin chai na hin a kang thawa ai lo le ui cha thi anu pi o teng le ya hung phaji in hi ti cho a chai na hi ni me nu hi Koubru te thilate leng te hin la adi hung ti du phat wa cho mo jong ke go wa hi chi ni me ho christian ni me khat mi him khat thilate na ki pui mang na pa ma ye na cho na sa ta ki go wa nel haute tu sim banga cho hui lo go ki tho a hung en thilate hi cha cho khosung mi te jong na sa ta pan nan la wa ke khen to he hi che kol bule la hi jam pala ho a chun na the thang ni ngai na cha chu thilate tam ta ong cho ei mi te chun ani vauli mai the he ti cho a ke sein hi cha ani apana chun a kanga
cho tiếng lệ ui cho thiệt anh nô bị phạt vào cho cầm và thì hồ đừng ngại kỳ đạo tại hiện thì chỉ ui cho thi hồ he gần thi hồ he à thì là cho iso pino he mấy nô he anh đón tập povin đâm xe lên anh hạt này cha cho pastor hole reverend hỏi ta tao na man pen he chi chăm na ilo le pathian to kinai na nga hi chi thakau phalo ho ki lo na nga cho tao na mangin hi ti chon cham na ta ne hi Thusim hi Thusim jong a hi di pon ata hen hi je hen tu lai satan uma hi le thagau phalo me ti cho het sau hen hi ya hi moral the story che ham ti ya le tu lai jong bible hi pi ke se am ti le satan chu mun ot hi helun ati hen Ephesia ke se che ham ti le atwa polin Ephesia Galatia thu thot na khu nang ho hi pathin galwan ke wani ba ki wan ham tile van Laizon la van til phalo ho pi pui ho thnei ho da ki bo ne ya pathin galwan ke wan diu cho ase hin pathin thu ni sia ai sim jing wa hele lagau chem jam hin na ya cho hu hin la khu nei po wa hele pathin ta san na om pho iki au wa ke pang to pa keng cho ke se wa hele pathinin e ho e pan pi do he thagau phalo ho hi lu lo de he Christian di ta khat nahi ala Jesu Christa hin di ta na ne na hele hi chi thil ho in jong nang ma hi na zo lo de he so pi ti hi ka sei no men pathin thu isim jing deu Bible isim jing deu pathin hi ngai taw tel pakai hi chi Bible chang hi chi Bible verse hi abung a chang kasim de hi tan ka hin khwai pi ka ki til the kho theam ipi kaman cha theyam ti pathen hi ngai dol pathen patei bo do hin Krista ai hing e zawin tu lai wanuli set huinun dan phat lo je in thil ki dang jong so tan ni nong lang he tan hi je in e ho Christian cha te hi na saten pathen hingin ki pom pe odin non le be hin hu mango den Krista denga hinadi ta iman wa hi che le set ta sangai cha na rom bung ge chang som la thum mai ta sa hin vai le thi du hi ai ma wang ta sa ngai cha zo se lagawa I thawa hi le hin ei mo du he ti pa hi ka sei no men pathin thua ko ne ki til khozing otin nang ho jong pathin hinga taw na mang jing lang Bible chang sim jing lang in khong khial tra no ma nu he ti cha ka sei no men pakai su hung to ka se nang ho jong Krista denga hin di ta mang jing lang ken jong tu simong hin sei jing ting e ho moralong hin sei moralong bidoi ne ya jong in sei de hiu in sei di win ken jong hong kya bolding na ho jong anangai jing wen lang hi chana ding chai tang ting mun te na ka so pi sangam na bon chaven sun tin chabai jan ten mong pha ta cha nu le ta cha pa ten phải phung xuống in Lang đã tung kiến ngày to thân cô xem lên hay thấy phim một to thon làm điều tê lên cả ôi chung mang ba